የሰበሰበን እሱ ነው፣ ያደረገልን እሱ ነው፣ የረዳን እሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከፍ እናደርገዋለን፣ እናመሰግነዋለን፣ እናመልከዋለን። አዚፍዬን ጊዜ ያደረሳት ያሳደጋት፣ የረዳት፣ ያስተማር ሞገስ የሆናት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። እኛ ካለ እግዚአብሔር ምንም ነው። እኛ ካለ እግዚአብሔር ባዶ ነው። የሚያምርብን እሱ ስለተጠቃን ነውና እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። ሃሌሉያ።
ሃሌሉያ ጊዜውን ለመንፈስ ቅዱስና ለእግዚአብሔር ባሪያ ተዋለው ተባረኩ። Jesus Christ saves. He is the source of our life. Glory to Jesus. God bless you. You've thrown a party. And you've gathered here to praise the name of God. Because God is a God who deserves all of our praise. Many people, they take miracles. Many people, they take their healing. Many people, they take their money and they leave. But in the Bible, if you remember those 10 lepers, Jesus Christ, He healed all 10. But the surprising thing is only one return for thanksgiving. And Jesus said this thing to that person. He said, where are the others except for this person? A person who returns for thanksgiving is a person who honors God. God calls that person a special person. Today we have come here as a special people. We are here to celebrate our daughter who is graduated from high school and is going to college. You might be like, what are you talking about? So many people graduate from 12th grade. But this thing is a miracle for this house. It is a miracle for some people. For some people it is not a big deal, but for us we celebrate. For some people it is a joy to praise God. For some it is a way for people to honor God. Because God is the only one who deserves it. Hallelujah. Glory to Jesus. I thank all of you, your family. Graduation celebration ያደረጋችሁ ይህንን እድል ስለሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። I thank you all for giving me this opportunity. ፕሮፌትስ ጂ እባላለሁ። My name is Prophetess G. እህታችሁ ነብይት ቤተልሔም እባላለሁ። I am your sister and also a prophet. እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። I am a servant of God. እዚህ ጋር የምትዋት ደግሞ የመጀመሪያ ልጄ ነች። And the person you see next to me is my first daughter. And give all the glory to Jesus. I'm running my own ministry. የራሴ አገልግሎት አለኝ እና ልጆቼን ማለት በመንፈሳዊ ነገር በቤት ውስጥ አሳድጌያለሁ። And so I've raised my kids in my house in spiritual things. የትም ቦታ ከለሩ የተለየ ሰው ሲኖር ማለት ነው። And so whenever there's other people who don't speak በቸርች ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in the church, በለቅሶ ቤት ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in a funeral, በጎዳና ላይ ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in the neighborhood, ፓኬጅ አለ። እስቲ ፓኬጅ አለ። Say I have a package. ፓኬጅ አለ። I have the package. አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያድነው የፈለገ ሰው እዚህ ቤት ማለት ነው። So the person who Jesus wants to save in this place, ሰው የፈለገ ሰው እዚህ ቤት ማለት ነው። The person who Jesus wants to come to him. በቋንቋ ቤሪየር እንደዚህ አይመለስም በኢየሱስ to be limited by language barrier. Because ጻድቅ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር says the righteous in the word of God. In times of good times, ምን ያደርጋል? In times of peace, ምን ያደርጋል? What does it do? ይለምናል። He asks and he pleads. ጻድቅ በምቹ ጊዜ አይተኛም። A righteous man doesn't sleep. ለሚመጣው ዘመኑ ይዘጋጃል። A righteous man prepares for the future. አስተርጓሚ ሌላም እዛ ጋር አለች። I see a translator out there. She's standing over there.
ሰዎች ኢንተርፕሬት እንዲደረግላቸው አልመጣሁም ነበር። I didn't come here so people can get interpreted for us. ሌሎች ሰዎች ስመለከት But when I saw, እግዚአብሔር አዘጋጅቶኛል። ሃሌሉያ። I was already prepared. እንዲህ አልኩ ለልጄ፣ And then I told my daughter, ዛሬ አሁን ታገለግያለሽ ትቆመሽ I told her, you'll stand in this. ከመምጣታችን በፊት አገልግለናል። When before we came, we አሁን served ሌሎችን God. እናገለግላለን። And now we will serve God. እኛ አገልጋዮች ነን። We are servants. ከኢየሱስ የሚበልጥ የለም። There's no one greater than Jesus. Say, I am a servant of ሁሉም God. አገልጋይ ነው። Say, I am a servant of ከግብፅ God. ምድር ከባርነት የወጣችሁበት ሪዝን እሱ ነው። The reason why you were delivered from Egypt is so you እግዚአብሔር can ከግብፅ minister to ምድር God. ከባርነት ያወጣችሁ ይህንን ህዝብ ሙሴን ሲልከው የህዝቤ ጩኸት ወደ እኔ ደርሷል አለና And so when God called Moses, he said, I heard the cries of my people. እግዚአብሔር ሲያወጣው ሪዝን አለ። When God takes you out, there's a reason. እግዚአብሔር የሚሰራው በሪዝን ነው። God works through reason. የህዝቡ ጩኸት ደርሷል። He heard the cries of his people. እግዚአብሔር አምልኮን ፈልገዋል። And God desired እግዚአብሔር worship. መስዋዕትን ፈልገዋል። God desired sacrifice. እንዲህ አለው ሙሴን፣ And this is what God told የዚህ ህዝብ Moses. ጩኸት ወደ ጆሮዬ ደረሰ አለው። He said, I've heard the cries አረ of ሙሴ ሂድና ይህንን ህዝብ አውጣልኝ አለው። And then he told Moses, take out ለሙሴ the ደግሞ እንዲህ people. አለው፣ ይህን ያገለግለኝና ያመልከኝ ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ይዘህልኝ ውጣ አለው። He said, take out these people so they can worship Hallelujah. me in the wilderness. ለምን? ለማምለክና ለማገልገል። Why? To worship and to serve. Your assignment. እሱ ነው የእናንተ ስራ. በዚህ ስጋችሁ ስትኖሩ When you live in this የፈለጋችሁትን flesh, ለማድረግ መብት አላችሁ። you have any right to do whatever you የእግዚአብሔር want. አሳይመንት ግን በዚህ ምድር ላይ But God's assignment on this earth ለእያንዳንዳችሁ አሳይመንት አላችሁ። has been given to each and every ዛሬ one. ከአሳይመንታችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። Today you will be met with እግዚአብሔር እንድታገለግሉት ይፈልጋል። God wants you to serve. እግዚአብሔር እንድታመልኩት ይፈልጋል። God wants you to minister to እግዚአብሔር Him. እንዴት ነው የሚመለከው? You might ask, how do you worship God? እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚመለሰው? How can someone answer? በእውነት ነው በመንፈስ ነው አይደል? It's through spirit and in truth, correct? እግዚአብሔር ነው እንዴት ነው የሚመለከው? How do you worship God? ሃሌሉያ። Hallelujah. በመዝሙር እና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ ትቀኝለታለሽ፣ ግን ትሩ ወርሺፕ ኢዝ ኢን ዘ ስፒሪት። አሜን። እውነተኛ አምልኮ ከመንፈስ ነው የሚወጣው። True worship comes from the Spirit. ሰው እግዚአብሔርን ለማምለክ In order for a person to worship God, መንፈሱ ዳግመኛ መወለድ አለበት ማለት ነው። that person has to be born again. ገባችሁ አይደለ? You understand? ሃሌሉያ። Hallelujah. ባልዳነ ማንነት እግዚአብሔርን ማገልገልና ማምለክ አይቻልም። In order, unless you are saved, you cannot ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር truly worship ወስዳችኋለሁ። God. ሁላችሁ ቤት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የማነበው። I'm reading the Bible that all of you guys have at ስልካችሁ home. ስልካችሁን አውጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። If you have Bibles on your phone, take it out on your ሰው phone. የተፈጠረበት ሪዝን The reason why man was created ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር ቢውልድ እንዲያደርግ ነው። is so they can build a relationship with እዚህ ቤት God. ውስጥ ሰው አለ? Is there a person in here? አየሁ ሰው፣ አየሁ Are you a ማን፣ person? Are you a man? አየሁ ማን። God wants to use you. እግዚአብሔር እናንተ መጠቀም አሁን ይፈልጋል። ቴልዩ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ዛሬ። Today God is speaking to you. በእናንተ ቤት ውስጥ ወርሺፕ ያስፈልጋል። There, in your house, there በእናንተ needs ቤት to be ውስጥ worship. አገልግሎት ያስፈልጋል። In your house, there needs to be እግዚአብሔር worship. በእናንተ ቤት ውስጥ እንዲመለክ ይፈልጋል። God wants to be worshipped in your home. እግዚአብሔር የማይመለክበት ቦታ ማን ነው የሚመለከው? እናንተ መልሱት። እኔ ምን ያልኩ? እናንተ መልሱት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰውን እግዚአብሔር ምን አደረገው? So what did God create በመልኩና man? በምሳሌው ፈጠረው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ God ሲናገር። created man in His image and His ሰው likeness. በሙሉ የተፈጠረው So all man በእግዚአብሔር መልክ ነው። was created in God's በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። image and in His likeness. ሰው መቼ ነው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ያጣው? So when did man lose the image of God? After the sin. እስኪ ሲን በል። ከመጀመሪያ ኃጢአት በኋላ ከኃጢአት በኋላ እስኪ በሉ። ይኸውላችሁ ሰው a person, a man, እግዚአብሔር ሲያበጀው when he was first created by God, እንደሚፈልገው ነው ያበጀው። God made that man exactly how he ከምን wanted. አበጀው ይልና He took him from the dust of the earth የሕይወትን እስትንፋስ and he blew in his breath. You think your breath is yours? ግን ትንፋሳችሁ የራሳችሁ ይመስላችኋል። That's God. እሱ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ሰው ምን ሆነ? What happened to man? ሰው ያው ነፍስ ያለው ሆነ። And then as man became a living soul. ሰው እግዚአብሔር ሲያበጀው And when God made the man, ከሰው ጎን ማን ነበረ? who was next to him? መልሱን ከሰው ጋር ማን ነበረ? አምላኩ ብቻ ነበር አይደል እንዴ? Only God was with him. የፈጠረው ብቻ ነበር ከሰውየው ጋር የነበረው። Only God was with man. ሃሌሉያ
mistake? ምን አይነት ሚስቴክ? What kind of mistake? አለመታዘዝ እስኪ በሉ። It's called disobedience. እስኪ አለመታዘዝ በሉ። Saying disobedience. አለመታዘዝ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ያወጣል። Disobedience takes you out of the will of ሰዎች God. ማለት እግዚአብሔር ማለት ይችላሉ። They say God is. ይቅር ባይ ነው። They say God is merciful. እግዚአብሔር ደግሞ የሚባለው መሳት ነው። God is also. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰው ከኤደን ገነት የወጣበት The ሪዝን reason why man was kicked out of the Garden of ለእግዚአብሔር Eden ባለመታዘዝ ምክንያት ነው። was because of disobedience. ምንድነው ያደረገው? What did they do? እግዚአብሔር ያለውን ነገር አላደረገም። They didn't do what God instructed them to do. Disobedience is a sin. አለመታዘዝ ኃጢአት ነው። እስኪ አለመታዘዝ ኃጢአት ነው በሉ። Disobedience is a sin. ኢየሱስ ክርስቶስን አለመቀበል የሚበልጥ ኃጢአት የለም። There's no greater sin than not አብ accepting God. የላከውን ሪጀክት ከማድረግ በላይ ኃጢአት የለም። There's no greater sin than rejecting who God sent. አንድ ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you this. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር When the word of God tells us, ስሙ ስታደርግ የተያዘች ሴት ትዝ ትላችኋለች። you guys remember the woman who was caught in adultery? She was caught. ሩጠው ወደ ማን ያመጧት? They took her ወደ ማላጇ አመጧት። ወደ ማላጇ and they took her. አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ መውደቋን ማለት ነው። Jesus Christ, he saw her. አልፈረደባትም። He didn't blame her. ጂሰስ ምን አደረገ? አክሴፕት አደረጋት። He accepted her. ለምን? ኢየሱስ ስለቀረበች ማለት ነው። She was brought closer to Jesus. ኢየሱስ ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። There's no sin that God will not forgive. አንፎርጊቭነስ የሚያመጣብን ለኛ ማለት ነው። What brings unforgiveness ኢየሱስን እንደ ግን አዳኝ አለመቀበል ነው። is only when we reject Jesus himself. በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ቅዱሳን። Listen to me carefully. ግማሾቻችን መቼ እንደምንገናኝ አናውቅም። I don't know when I'm going to see half of you. አንዳንዶቻችን መቼ ወደ ጌታ እንደምንሄድ I አናውቅም። don't know when you're going to see the Lord. ሁላችንም ግን ለተከፈለልን ዋጋ እንጠየቃለን። But we're all going to be asked for price. ለሁላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል። For all of you, Jesus has died for your sins. አዳም በኤደን ገነት በሰራው ሚስቴክ But by the mistake that Adam ባለመታዘዝ made, ምክንያት by his disobedience, ያ ሲን ስቲል እኛ ብለድ ውስጥ አለ። that sin is still found in our blood. ከዛ ሲን ዲሊቨር የምንሆነው In order for us to be delivered from that በክርስቶስ sin ኢየሱስ በማመን እና በማመን ብቻ ነው። is by only believing in Jesus Christ. God, ልጁን ሲልክ when he sent his son, ሪዝኑ እኔንና እናንተን ለማዳን ነው። his reason was to save you and I. ሃሌሉያ Hallelujah. በአዳም ምክንያት የጠፋብን ማንነት The identity that we lost by Adam, በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ተመልሶልናል። we have it returned by Jesus Christ. አሁን የሚያስፈልገው ነገር አክሴፕታንስ ነው። The only thing we need right now is acceptance. ሃሌሉያ Hallelujah. ባንክ እንኳን ሄዳችሁ የሆነ ነገር ካልኩሌት ያደርጉና እስኪ ይሄንን ዋጋ እስኪ አክሴፕት ይሏቸዋል አይደል? Whenever you go to the bank and they ask you for a price, they ask you to accept it, right? If you don't accept, they don't process it. ካልተቀበላችሁ ፕሮሰስ ማድረግ አይቻልም። Do you understand? Hallelujah. You need to accept it, right? Even you own money to be processed. የራሳችሁ ገንዘብ እንኳን ፕሮሰስ It እንዲደረግ require your approval. Hallelujah. የእናንተ ፍቃድ ያስፈልጋል። Everything you need a will to give for God. Hallelujah. የእናንተ ፍቃድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ፍቃድን ይፈልጋል። God needs your will. ስለዚህ አዳም አንድ ነገር ሆነበት። So then this happened to Adam. የታዘዘውን ነገር ማድረግ አልቻለም። He wasn't able to do, ባለመታዘዝ ምክንያት ወጣ ከኤደን ገነት። he left the Garden of Eden because of አንድ ነገር disobedience. እግዚአብሔር አደረገ። And God did one thing. አዳም ከእግዚአብሔር ሲሸሸግ And when Adam was hiding from ራሱን በቅጠል ሸፍኖ ነበር። he hid himself with leaves. እግዚአብሔር አየና God saw him and ሰው he said, Adam, ከቴምፖራሪ ከቨሬጅ መውጣት እንዳለበት አየ። he knew that man cannot rely on temporary coverage. እንዲያደረገ እግዚአብሔር God did this. አዳምን በቁርበት ሸፈነው ይላል። It said he covered Adam with animal skin. አኒማል ስኪኑ ከየት መጣ? Where did the animal skin come from? ሳክሪፋይ አንድ አኒማል ስለ አዳም ሳክሪፋይ ተደርጓል። There was a lamb that was sacrificed on behalf of Adam. ኤደን ውስጥ አንድ አኒማል ተገሏል። There was an animal that had to be sacrificed in the Garden ኤደን of ውስጥ Eden. አዳም ከበር ለመደረግ አንድ አኒማል ደሙ ፈሷል። In order for Adam and Eve to be covered, there had to be an animal that had to be sacrificed. God himself የአዳምን ነውር ለመሸፈን sacrificed in order to cover እስከ Adam. መቼ? Until when? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር እስከሚመጣ ድረስ Until Jesus came to earth. አዳምን እግዚአብሔር ከነሽኑ አላስወጣው።
He didn't make Adam leave. He didn't make him leave in his shame. God covers, amen? Hallelujah. Hallelujah. Don't just wear your cover. To his presence, hallelujah. What exactly You need your Father, he is your source, hallelujah. You need Jesus, hallelujah. When God did that in the Garden of Eden, God started preparing a way for the bloodline of Jesus Christ. God himself in flesh, just like you and me, he came and he died. He was buried. He resurrected from the dead. Today he is life for you and I. Some of you, you've been covered by small things. God has shown you mercy, and you've covered by temporary things. Because you cannot just take this to eternal life. I will tell you, life is eternal. Say life is eternal. It's not something that just ends after 70 years. Maybe man might live on earth 70 to 80 years. But the thing is eternal. It's forever. It happens. It's ongoing. Whether you're with God, I don't know, or somewhere else. You choose. Hallelujah. So this with the opportunity that God has given me for all to be saved, I want to say that Jesus has died. All persons who is a man, no matter the language, no matter the ethnicity, no matter the place, no matter the location, no matter where, whether you come from a king's palace, ስለ ኢየሱስ ሲሆን for everybody of you. ለሁላችሁም ሞቷል። And I have delivered this word for you. And I have delivered this word for you. I don't know God when he's going to give it you opportunity to read this word anymore. መቼ እግዚአብሔር ይህንን እድል እንደሚሰጣችሁ I don't know when you meet a mercy. መቼ እግዚአብሔርን ምሕረት እንደዚህ እንደምታገኙ አላውቅም። Hallelujah. Hallelujah. A long time ago, I used to think like this. When I get old, whenever I can't do anything else, I'm going to go serve God. I don't even know which God. When somebody gets old, I used to think, a person when they are strong, you should think about God the Creator. When you get, sometimes you lose your memory. Now understand, ራሳችሁ መስጠት አለባችሁ። የተሻለውን ነገር ለኢየሱስ መስጠት አለባችሁ። Hallelujah. You don't have to be like in a dead bed to give yourself. This is your opportunity. ለኪንግደም ሰርታችሁ ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ሪዋርድ የምትቀበሉበት የሞት አልጋችሁ ላይ መሆን የለባችሁም እግዚአብሔር ለማገልገል። አሁን ግን ብዙ እወቁ ይሄንን ብዙ ሰዎች ሆስፒታል ናቸው ግን እግዚአብሔርን ማገልገል አይችሉም። መጥተው እግዚአብሔርን ማምለክ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ እኛን ነፃ ያወጣል። እኔን ነፃ ካለማወቅ ነፃ አውጣኝ። Deliver me from my Father God from ignorance. Deliver me from ignorance. May this ignorance he passed by me. That's your purpose in the earth. የእናንተ ፐርፐስ እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስን ማምለክ ነው። To worship Jesus. ኢየሱስን ማምለክ ነው። To worship Jesus. ኢየሱስን ማምለክ ነው። That's the የመጀመሪያ ስራችሁ እሱ ነው። That is your first job and priority. Hallelujah. Hallelujah. Let me read the verse for you. Don't tell me that I don't quote verses. I will quote it for you. Hallelujah. Hallelujah. I love you all because God loves you too. In Genesis chapter 1 verse 26.
And God spoke. እግዚአብሔር ማለት ሰው በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ምን አለ እግዚአብሔር የፈጠረን በሱ መልክ በሱ ምሳሌ And God said, let us make mankind in our image, in our likeness. But some of us, we look like what we do. That's true. Right? Isn't that true? Haven't you seen? Haven't you seen people who kill their brothers? They are a result of what they're thinking. They are a result of their thought process. They are a result of hatred. You can't even go near them. Because the mind is so corrupted. But አስተሳሰባቸው ተበላሽቷል. But then the word of God says you have a mind of Christ. How does God think? Read the Bible. And God does not call us to think outside of this. And so this is how it goes. Let us make, and God said, let us make mankind in our likeness, so they may rule over the fish, the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground. They may rule over them. Hallelujah. Hallelujah. Before the fall, Adam was a ruler. Hallelujah. The fall, the Adam after the fall is what brought failure. The reason why we're not able to rule ourselves, the reason why we're not able to rule cities, we can't rule our communities. Completely out of the presence. Today will be a day for entering the presence of God. Say, today I will return to God. And God said this in the word of God. He said that he took Adam out of the garden. In order for Adam to not go back to the garden, he put a cherubim in front of the garden. In order for Adam to go back into the presence of God, not only do you need animal blood, you need the blood of Jesus. If the animal blood could have saved him, if our sacrifice could have saved us, the Son of God would not have come to die for our sins. Let me tell you one thing today. You are nothing without Jesus. You might be rich, but you have nothing. You might be educated, but you have nothing. You might have a lot of children, but you have nothing. You might have been successful on this earth, but you are nothing at the end of the day. There is no glory. Without Jesus, there is no deliverance. From the things that make you struggle, from the things that make you confused, the only way that God has given us is Jesus. The way out of hell is Jesus. Jesus Christ is Lord. If you could receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will receive eternal life. If you don't receive Jesus Christ, if you'll just have a lunch today and you'll go home. Hallelujah. Hallelujah. There is no one here that doesn't deserve Jesus. There might be someone who doesn't understand. There might be someone who doesn't understand. But there's no one who doesn't deserve it. If you come back and turn to God today, if you turn to God today, God himself will welcome you back. Not only will he welcome you, but he will make you a mouthpiece. Hallelujah. Hallelujah. See, hallelujah. Hallelujah. All the glory to God. And I will say this last thing and I'll be done. Life is a generation. ህይወት የትውልድ ነገር ነው። Life is a generation. ህይወት የትውልድ ነገር ነው። አሜን።
እዚህ ቁጭ ያላችሁ ወላጆች በሙሉ every parent that is sitting here today, እናንተ ቆፈራችሁት ነው ልጆቹን ይቀጥሉት። what you start digging is what your children will continue. whatever you dig የምትቆፍሩት ነገር ልጆቻችሁ ይቀጥሉበታል። your kids will continue that. God put in me a generational things. እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ የትውልድ ነገር አስቀምጧል። እናንተን ለማስደመም አይደለም የምናገረው። I'm not talking to impress you. I'm doing my assignment. እግዚአብሔር የሰጠኝን ሀሳብ እየፈጸምኩ ነው። ገባችሁ አይደለ? አብርሃም የቆፈረውን ይስሐቅ ሄዶ ጉድጓድን ቆፈረ አይደለ? It's just like how Abraham dug and Isaac continued. ይደፈር ጉድጓዱ የት እንዳለ ያውቃል። Even though it might be covered, he knows what exactly where እናንተ it is. ያስገባችሁበት መንፈሳዊ ደብት ውስጥ ማለት ነው። The depth of the spiritual depth that you have not entered, ልጆቻችሁን ሊገቡ አትግፏቸው። don't force them to do You it are the themselves. first one. እናንተ ናችሁ የምትቀድሙት። You are the first one. እናንተ ናችሁ የምትቀድሙት። You have to be sacrificed. እናንተ ራሳችሁን Your children will continue. እናንተ ራሳችሁን available ማለት ነው። Hallelujah. ልጆቻችሁ ይቀጥላሉ። አምልኮ መንፈስ ነው። Worship is a spirit. ይተላለፋል። It can be passed down. የእናንተ ቤት እኮ አሁን እናንተ ቤት ከፍሎ ጨርሰው ወደ ጌታ ቢሄድ If someone pays off the house and goes to the Lord, መቶ ቤቱን አይከራከርም። no one else is going to come and take the ህጉ house. ይፈቅድለታል። እሱ generational justice for family. Only the law only allows the children to ማናቸውንም inherit. የከፈትነው በር ማለት ነው። Any door that you open, Your children will continue. ልጆቻችሁ ይቀጥላሉ በዛ በር። Understand? ይገባቸዋል? There is no time. ጊዜ የለም። There is no time. ጊዜ የለም። Hallelujah. Hallelujah. You know so many kids in the church they are dying in the church. ብዙ ልጆቻችሁ ውስጥ እየሞቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? They will say, these children grow up in the church, but they are doing weird things. እነዚህ ልጆቻችሁ ውስጥ አድገው መጥፎ ነገር እየሰሩ ናቸው። Something in generational there is open door. በትውልዳቸው ውስጥ የሆነ ክፍት በር አለ። You didn't see it, you didn't close it. እናንተ አይታችሁ አልዘጋችሁትም። ስለዚህ አራተኛ ትውልድ ላይ ሲመጣ ማኒፌስት ሲያደርግ ነው የምታውቁት። So when it comes in the fourth generation, it manifests and you see it. Hallelujah. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ። Jesus Christ is Lord. አረ ያዙልን ልጁን ትላላችሁ። You say, oh, take care, hold on to አረ that kid. ያዙልን ትላላችሁ። You say, I control the kid. You get up and close the door. እናንተ ተነስታችሁ በሩን ዘግታችሁ። Say hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Say hallelujah Jesus. Hallelujah. Say awake me Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ አንቃኝ። Awake me Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ አንቃኝ። I don't want to pass wrong thing for my generation. ለልጆቼ ያልሆነ ነገር I ማሳለፍ don't want to pass curse for my children. ለልጆቼ እርግማን ማሳለፍ አልፈልግም። ጭንቀት ማሳለፍ አልፈልግም። I don't want to leave ማሳለፍ I don't want to leave poverty. ቁስቁልና ማሳለፍ I don't want አልፈልግም። to leave things from ማሳለፍ I don't want አልፈልግም። to leave curses. በቀን ማየት የተከፈተ በር Anything that has been opened, ጠላት እየገባ የሚበዛበዝበት anything that the enemy is using, God gives you opportunity to close right now. እግዚአብሔር ለመዝጋት እድል ሰጥቷቸዋል። Stop sleeping. መተኛትን አቁሙ። Open up your eyes. አይኖቻችሁን ክፈቱ። Say something. ተናገሩ። Jesus, ኢየሱስ what's going on in my life? ምንድን ነው በሕይወቴ ላይ እየሆነ ያለው? Open my eyes. አይኔን ክፈትልኝ። Open my ear. ጆሮቼን I ክፈትልኝ። can save my children. ልጆቼን ማዳን እንድችል። መንፈስ ቅዱስ ነፃ አይወጣም። You bring your children and give us in the church. As a pastor, I know. እኔ አውቃለሁ፣ ፓስተር ነኝ። ልጆቻችሁን ታመጣላችሁ። Pray, pray, pray. ጸልዩልኝ፣ ጸልዩልኝ፣ Pray for my children. ጸልዩላቸው ትላላችሁ። You pray, you go. ግን ቤት ላይ ትጸልያላችሁ። You pray, they pray. ከጸለያችሁ እነሱም ይጸልያሉ። Because they don't know anything else. ታዲያ ምን ከዛ ሌላ ምንም They አያውቁም። receive from you. ከእናንተ ነው You የሚቀበሉት። are a head. እናንተ ራስ ናችሁ። So it's coming easy. ስለዚህ በቀላሉ ይመጣል። Hallelujah. ሃሌሉያ። When you follow Jesus. ስለዚህ ኢየሱስን ስትከተሉ I know we need so many things. ብዙ ነገር ያስፈልገናል። Let's see our generation. ግን ትውልዳችንን እንመልከት። Amen. አሜን። Hallelujah. Hallelujah. Because God will ask you, እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። what did you do for your own children? ምንድን ነው ለራሳችሁ ልጆች ያደረጋችሁ? I gave it to you. ሰጥቻቸዋለሁ። ስጦታ እኮ ናቸው። They're not yours, they're from God God. will ask you. እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። You are confusing your children. እናንተ God ልጆቻችሁን will ask you. ኮንፊውዝ If you don't ካደረጋችሁ know how to lead your children, ልጆቻችሁ God መርዳት will ካልቻላችሁ ask you the day. እግዚአብሔር መጥቶ ይጠይቃቸዋል። Holy Spirit deliver us. መንፈስ ቅዱስ ነፃ ስለዚህ ያወጣል። በእግዚአብሔር ኢሜጅ የተሰራ ሰው So a man who's made in the image of God, አሁን ከውድቀት በኋላ የተነሳ ሰው a person who's risen up from ክርስቶስ ኢየሱስ በሱ ውስጥ እንደሚኖር ሰው so as a person who Jesus Christ lives within us, we will live like that. እሱም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷል። And for that, the Holy Spirit has been given to us. How do I live ብላችሁ እንዳጠየቁኝ እንዴት ነው ማድረገው?
You have the Holy Spirit. You know he's here. እዚህ እንዳለ ታውቃላችሁ? Do you know your comforter is here? Do you know የእግዚአብሔር ልብ የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ በዚህ እንዳለ? Do you know that the Spirit of God is in this place? እሱ ይመራቸዋል። እሱ ነፃ ያወጣቸዋል። እሱ ምቾት ይሰጣቸዋል። እውነትን ያስረዳቸዋል። Hallelujah. እስኪ ኢየሱስ ያድናል በሉ። Say Jesus is Lord. ያን ሰው ውስጥ እንደተነካካለ I know someone's heart has been touched by this message. I really love parties. Because when I call you to church, you don't come. I love preaching in funeral homes. Because people go to parties, but they don't go to church. This is where I want to be. If there is anybody here that has not received Jesus Christ as their Savior, I will pray for you. If you want to repent, I'll pray for you. If you want to turn This is your time. come. I will pray for you. በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ። Say you will ኃይልን ትቀበላላችሁ። እንደገና ሰው መኖር ትጀምራላችሁ። እዚህ መካከል ያላችሁ if there's anyone here, ኢትዮጵያውያን እንኳን ባትሆኑ even if you're not Ethiopian, የእግዚአብሔር ቃሉን ወደ እናንተ ልኳል። God has sent this word to you. በአጋጣሚ አይደለም የመጣችሁት። Don't think you came by accident. እናንተን ለመገናኘት ይህንን ፕላን አደረገ። God planned this to meet you here today. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ መቀበል የሚፈልግ ካለ if there's anyone that wants to receive Jesus Christ as their Lord and መጸለይ ይችላለሁኝ። I will pray for you. ሪፔንታንስ የሚፈልግ ሰው ካለ if there's anyone who wants to repent, ህይወት የደክሞ ነበረ my spiritual life has ካቆም 10 ዓመቴ ነው መጸለይ እንኳን ካቆም ከምትባላችሁ it's been 10 years since I've stopped. እግዚአብሔር የሪስቶሬሽን አምላክ ነው አይደል? God is able to restore. ለእናንተም ቻንስ አለ። ስለዚህ ለእናንተ ጸልያለሁ። ፕሊዝ ወጥ እያላችሁ ወደዚህ ነው። Please come up. Don't miss this opportunity. ይህንን እድል እንዳያመልጥ። የዘላለም ህይወት no shame. የዘላለም ህይወት no shame. There's no shame when it comes to eternal life. Hallelujah. አሁን ግን እዚህ ጋር የታመመ ሰው ያለባችሁ ሁላችሁ እንደሚያመጣላችሁ if I know if there's a sick person, you will come. እጸልያለሁ። And I will pray. ተፈቀደችልኝ ልጸልይ ይብቃ። ያንኑ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሁሉ ጸልያለሁ። And I will pray for anybody who's struggling with mental illness. Hallelujah. እኔ ጌታ ፈዋሽ እኔ የማመልከው ጌታ ፈዋሽ And the God that I serve is a healer. የዘላለም ህይወት ሰጥቶ እንደፈለገ ኃይል He won't give you eternal life and be strengthened. He will give you healing. ስለዚህ ለሪፔንታንስ ለመመለስ በፊት ጌታን አቅ ነበር አገለግል ነበረ። Before I used to serve God, now I need help. ታውቂያለሽ አሜሪካን ሀገር ችግር ነው የሥራ ጉዳይ ምናምን ይዞኝ አቁም ያላላችሁ እኛም አሜሪካ ሆነን ነው እያገለገልን ያለ ነው። ግን እንጸልይላችሁ። We're also here in America serving. ኧረ ልጆች በዝተው ብትሉኝ እኔ ልጆች እያሳደኩን እያገለገልኩ I'm also serving God. ግሬሱ በቂ ነው። ጸጋው በቂ ነው። There is enough grace from God. ስለ ጸጋው ስላልገባ ነው። ስለዚህ ልጸልይላችሁ ወዳለሁ። ፕሊዝ ካም ራን ሂር በዚህ ቸርች ውስጥ የምታገለግሉ ሰዎች ልጸልይላችሁ። ሪቫይቫል በእናንተ ውስጥ ህይወት ውስጥ ይነሳ። ሽቦች ይነሱ፣ ሙታኖች ለተደረሱ፣ እውሮች ይሁ፣ ደንቆሮች ወንጌል አለ ልክ ይሰበክ። Jesus Christ. ወደ ኢሜጃችሁ ወደ ተፈጠራችሁበት ዓላማ መመለስ ከፈለጋችሁ today is your day. ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ሪፔንታንስ የምትፈልጉ ሪፔንታንስ ንስሐ መግባት የምትፈልጉ ሁላችሁም ጌታ ይባረክ። የተቀደሰ ፋሚሊ ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አርጌ ልጸልይላችሁ። እንደዚህ አይነት ኢሹ ያለበት ሰው የእግዚአብሔር ሴት ስለፈቀደችልኝ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ልጆች አሏችሁ ወይ ደግሞ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ልጆች ካላችሁ አንዴ ልጸልይላችሁ። Is there anyone that's struggling with mental illness? You know you close your bedroom and then you know your son is in depression. Is there anyone struggling with depression? Let me pray for you. Let me pray for you. Hallelujah. ያላችሁ ጌታ ይመስገን። ያላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የሚናገረውን ስለማውቅ ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጸሎት ፈልጊያለሽ? ጌታ ይባረክ። እኛ አንፈውስም፣ የሚፈውሰው የናዝሬቱ ኢየሱስ። It's not us who heal, it's the Spirit of God who heals. ጌታ ይባረክ። እንጸልይ ለታለ ቅዱስ አለስማው አሜን።
Jesus Christ saves. He is the source of our life. Glory to Jesus. God bless you. You've thrown a party. And you've gathered here to praise the name of God. Because God is a God who deserves all of our praise. Many people, they take miracles. Many people, they take their healing. Many people, they take their money and they leave. But in the Bible, if you remember those 10 lepers, Jesus Christ, he healed all 10. But the surprising thing is only one return for thanksgiving. And Jesus said this thing to that person. He said, where are the others except for this person? A person who returns for thanksgiving is a person who honors God. God calls calls that person a special person. Today we have come here as a special people. We are here to celebrate our daughter who is graduated from high school and is going to college. You might be like, what are you talking about? So many people graduate from 12th grade. But this thing is a miracle for this house. It is a miracle for some people. For some people it is not a big deal, but for us we celebrate. For some people it is a joy. For some it is a way for people to honor God. Because God is the only one who deserves Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. I thank all of you, your family. Graduation celebration ያደረጋችሁ ይህንን እድል ስለሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። I thank you all for giving me this opportunity. Prophetess G እባላለሁ። My name is Prophetess G. እህታችሁ ነብይት ቤተልሔም እባላለሁ። I am your sister and also a prophet. እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። I am a servant of God. እዚህ ጋር የምትዋት ደግሞ የመጀመሪያ ልጄ ነች። And the person you see next to me is my first daughter. And give all the glory to Jesus. I'm running my own ministry. የራሴ አገልግሎት አለኝ እና ልጆቼን ማለት በመንፈሳዊ ነገር በቤት ውስጥ አሳድጌያለሁ። And so I've raised my kids in my house in spiritual things. የትም ቦታ ከለሩ የተለየ ሰው ሲኖር ማለት ነው። And so whenever there's other people who don't speak በቸርች ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in the church, በለቅሶ ቤት ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in a funeral, በጎዳና ላይ ብትሉኝ ማለት ነው፣ whether it's in the neighborhood, ፓኬጅ አለ። እስቲ ፓኬጅ አለ። Say I have a package. ፓኬጅ አለ። I have the package. አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያድነው የፈለገ ሰው እዚህ ቤት ማለት ነው። So the person who Jesus wants to save in this ሊመልሰው የፈለገ ሰው እዚህ ቤት ማለት ነው። The person who Jesus wants to come to him. በቋንቋ ቤሪየር እንደዚህ አይመለስም በኢየሱስ will be limited by language barrier. because ጻድቅ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር says the righteous in the በምቹ ጊዜ in times of good times መቼ ምን ያደርጋል? in times of peace ምን ያደርጋል? what does it do? ይለምናል። He asks and he pleads. ጻድቅ በምቹ ጊዜ አይተኛም። A righteous man doesn't sleep. ለሚመጣው ዘመኑ ይዘጋጃል። A righteous man prepares for the future. አስተርጓሚ ሌላ ምዛጋለች። I see a translator out there. She's standing over there. ለማስተርጎም አይደለም የመጣሁት እዚህ የነበረው ሰዎች ኢንተርፕሬት እንዲደረግላቸው አልመጣሁም ነበር። I didn't come here so people can get interpreted for. ሌሎች ሰዎች ግን ስመለከት But when I saw እግዚአብሔር አዘጋጅቶኛል። ሃሌሉያ I was already prepared. እንዲህ አልኩ ለልጄ And then I told my daughter, ዛሬ አሁን ታገለግያለሽ ትቆመሻል። I told her you'll stand in ከመምጣታችን በፊት አገልግለናል። When before we came we አሁን ሌሎችን እናገለግላለን። And now we will serve God. እኛ አገልጋዮች ነን።
We are servants. ከኢየሱስ የሚበልጥ የለም። There's no one greater than Jesus. Say, I am a servant of ሁሉም God. አገልጋይ ነው። Say, I am a servant of ከግብፅ God. ምድር ከባርነት የወጣችሁበት ሪዝን እሱ ነው። The reason why you were delivered from Egypt is so you እግዚአብሔር can ከግብፅ minister to ምድር God. ከባርነት ያወጣችሁ ይህንን ሕዝብ ሙሴን ሲልከው የሕዝቤ ጩኸት ወደ እኔ ደርሷል አለና And so when God called Moses, he said, I heard the cries of my people. እግዚአብሔር ሲያወጣው ሪዝን አለ። And when God takes you out, there's a reason. እግዚአብሔር የሚሰራው በሪዝን ነው። God works through reason. የሕዝቡ ጩኸት ደርሷል። He heard the cries of his people. እግዚአብሔር አምልኮን ፈልጓል። And God desired እግዚአብሔር መስዋዕትን ፈልጓል። God desired sacrifice. እንዲህ አለው ሙሴን And this is what God የዚህ ሕዝብ told ጩኸት Moses. ወደ ጆሮዬ ደረሰ አለው። He said, I've heard the cries ኧረ of ሙሴ ሂድና ይህንን ሕዝብ አውጣልኝ አለው። And then he told Moses, take out ለሙሴ the ደግሞ people. እንዲህ አለው ይህ ሕዝብ ያገለግለኝና ያመልከኝ ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ይዘህልኝ ውጣ አለው። He said, take out these people so they can worship Hallelujah. me in the wilderness. ለምን? ለማምለክና ለማገልገል። Why? To Amen. worship and to serve. That's your assignment. እሱ ነው የእናንተ ስራ. በዚህ ስጋችሁ ስትኖሩ When you live in this የፈለጋችሁትን flesh, ለማድረግ መብት አላችሁ። you have any right to do whatever you የእግዚአብሔር want. አሳይመንት ግን በዚህ ምድር ላይ But God's assignment on this earth ለእያንዳንዳችሁ አሳይመንት አላችሁ። has been given to each and every one ዛሬ of us. ከአሳይመንታችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። Today you will be met with እግዚአብሔር እንድታገለግሉት ይፈልጋል። God wants you to serve. እግዚአብሔር እንድታመልኩት ይፈልጋል። God wants you to minister to እግዚአብሔር Him. እንዴት ነው የሚመለከው? You might ask, how do you worship God? እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚመለሰው? How can someone answer? በእውነት ነው በመንፈስ ነው አይደል? It's through spirit and in truth, correct? እግዚአብሔር በምንድን ነው የሚመለከው? How do you worship God? ሃሌሉያ። Hallelujah. በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ ትቀኝለታለች፣ ግን ትሩ ወርሺፕ ኢዝ ኢን ስፒሪት። አሜን። እውነተኛ አምልኮ ከመንፈስ ነው የሚወጣው። True worship comes from the Spirit. ሰው እግዚአብሔርን ለማምለክ In order for a person to worship God, መንፈሱ ዳግመኛ መወለድ አለበት ማለት ነው። that person has to be born again. ገባችሁ አይደለም? You understand? ሃሌሉያ። Hallelujah. ባልዳነ ማንነት እግዚአብሔርን ማገልገልና ማምለክ አይቻልም። In order, unless you are saved, you cannot truly worship God. ሁላችሁ ቤት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የማነበው። I'm reading the Bible that all of you guys have at home. ስልካችሁን አውጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። If you have Bibles on your phone, take it out on your ሰው phone. የተፈጠረበት ሪዝን The reason why man was created ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር ቢውልድ እንዲያደርግ ነው። is so they can build a relationship with እዚህ ቤት God. ውስጥ ሰው አለ? Is there a person in here? አየሁ ሰው። አየሁ Are you a ማን? person? Are you a man? አየሁ ማን? God want use you. እግዚአብሔር እናንተ መጠቀም አሁን ይፈልጋል. ቴልዩ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ዛሬ። Today God is speaking to you. በእናንተ ቤት ውስጥ ወርሺፕ ያስፈልጋል። In your house there በእናንተ needs ቤት to be ውስጥ worship. አገልግሎት ያስፈልጋል። In your house there needs to be እግዚአብሔር በእናንተ ministry. ቤት ውስጥ እንዲመለክ ይፈልጋል። God wants to be worshipped in your home. እግዚአብሔር የማይመለክበት ቦታ ማን ነው የሚመለከው? እናንተ መልሱት። እኔ ምን ያልኩ? እናንተ መልሱት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰውን እግዚአብሔር ምን አደረገው? So what did God do? በመልኩና በምሳሌው ፈጠረው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ God ሲናገር። created man in His image and His ሰው likeness. በሙሉ የተፈጠረው So all man በእግዚአብሔር መልክ ነው። was created in God's በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። image and in His likeness. ሰው መቼ ነው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ያጣው? So when did man lose the image of God? After the sin. እስኪ sin በል። ከመጀመሪያ ኃጢአት በኋላ ከኃጢአት በኋላ እስኪ በሉ። ይኸውላችሁ ሰው a person, a man, እግዚአብሔር ሲያበጀው when he was first created by God, እንደሚፈልገው ነው ያበጀው። God made that man exactly how He ከምን wanted him. አበጀው ይልና He took him from the dust of the earth የሕይወትን እስትንፋስ አለበት and ይላል። He blew in His breath. You think your breath is yours? ግን ትንፋሳችሁ የራሳችሁ ይመስላችኋል። That's God. እሱ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ሰው ምን ሆነ? What happened to man? ሰው ያው ነፍስ ያለው ሆነ። And then as man became a living soul. ሰው እግዚአብሔር ሲያበጀው And when God made the man, ከሰው ጎን ማን ነበረ? who was next to him? መልሱን። ከሰው ጋር ማን ነበረ? አምላኩ ብቻ ነበረ አይደል እንዴ? Only God was with him. የፈጠረው ብቻ ነበር ከሰውየው ጋር የነበረው። Only God was with man. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሰው ማለት ነው So man, ክሬት የተደረገበትን ሪዝን the reason why man was በጥቂት created ሚስቴክ ሉዝ አደረገው። was forfeited by a small mistake. ምን አይነት ሚስቴክ? What kind of mistake? አለመታዘዝ። እስኪ በሉ It's called disobedience. እስኪ አለመታዘዝ በሉ። Saying disobedience. አለመታዘዝ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ያወጣል። Disobedience takes you out of the will of ሰዎች እኮ God. ማለት እግዚአብሔር ማለት
They say God is. They say God is merciful. God is also. Hallelujah. Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰው ከኤደን ገነት የወጣበት reason why man was kicked out of the garden ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ ምክንያት ነው። It's because of disobedience. ምንድነው ያደረገው? What did they do? እግዚአብሔር ያለውን ነገር አላደረገም። They didn't do what God instructed them to do. Disobedience is a sin. አለመታዘዝ ኃጢአት ነው። እስኪ አለመታዘዝ ኃጢአት ነው በሉ። Disobedience is a sin. ኢየሱስ ክርስቶስን አለመቀበል የሚበልጥ ኃጢአት የለም። There's no greater sin than not accepting የላከውን ሪጀክት ከማድረግ በላይ ኃጢአት የለም። There's no greater sin than rejecting who God sent. አንድ ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you this. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር When the word of God tells us, ስሙ ስታደርግ የተያዘች ሴት ትዝ ትላችኋለች። you guys remember the woman who was caught in adultery? She was caught. ሩጠው ወደ ማን ያመጧት? They took her ወደ ማላጇ አመጧት። ወደ ማላጇ and they took her. አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ መውደቋን ማለት ነው። Jesus Christ, he saw her. አልፈረደባትም። He didn't blame her. ጂሰስ ምን አደረገ? አክሴፕት አደረጋት። He accepted her. ኢየሱስ ስለቀረበች ማለት ነው። She was brought closer to Jesus. ኢየሱስ ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። There's no sin that God will not forgive. አንፎርጊቭነስ የሚያመጣብን ለኛ ማለት ነው። What brings unforgiveness ኢየሱስን እንደ ግን አዳን አለመቀበል ነው። is only when we reject Jesus himself. በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ቅዱሳን። Listen to me carefully. ግማሾቻችሁ መቼ እንደምንገናኝ አናውቅም። I don't know when I'm going to see half of you. አንዳንዶቻችን መቼ ወደ ጌታ እንደምንሄድ I አናውቅም። don't know when you're going to see the Lord. ሁላችንም ግን ለተከፈለልን ዋጋ እንጠየቃለን። But we're all going to be asked for price. ሁላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል። For all of you, Jesus has died for your sins. አዳም በኤደን ገነት በሰራው ሚስቴክ But by the mistake that Adam ባለመታዘዝ made, ምክንያት by his disobedience, ያ ሲን ስቲል እኛ ብለድ ውስጥ አለ። that sin is still found in our blood. ከዛ ሲን ዲሊቨር የምንሆነው In order for us to be delivered from that በክርስቶስ sin ኢየሱስ በማመን እና በማመን ብቻ ነው። is by only believing in Jesus Christ. God, ልጁን ሲልክ when he sent his son, ሪዝኑ እኔንና እናንተን ለማዳን ነው። his reason was to save you and I. ሃሌሉያ። Hallelujah. በአዳም ምክንያት የጠፋብን ማንነት The identity that we lost by Adam, በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ተመልሶልናል። we have it returned by Jesus Christ. አሁን የሚያስፈልገው ነገር አክሴፕታንስ ነው። The only thing we need right now is acceptance. ሃሌሉያ። Hallelujah. ባንክ እንኳን ሄዳችሁ የሆነ ነገር ካልኩሌት ያደርጉና ይሄንን ዋጋ እስኪ አክሴፕት ይሏቸዋል አይደል? Whenever you go to the bank and they ask you for a price, they ask you to accept it, right? If you don't accept, they don't process it. ካልተቀበላችሁ ፕሮሰስ ማድረግ Do አይቻልም። you understand? Hallelujah. You need to accept it, right? Even you own money to be processed. የራሳችሁ ገንዘብ እንኳን ፕሮሰስ It እንዲደረግ require your approval. Hallelujah. የእናንተ ፍቃድ ያስፈልጋል። Everything you need a will to give for God. Hallelujah. የእናንተ ፍቃድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ፍቃድን ይፈልጋል። God needs your will. ስለዚህ አዳም አንድ ነገር ሆነበት። So then this happened to Adam. የታዘዘውን ነገር ማድረግ አልቻለም። He wasn't able to do, wasn't able to obey. ምክንያት ወጣ ከኤደን ገነት። He left the Garden of Eden because of አንድ ነገር disobedience. እግዚአብሔር አደረገ። And God did one thing. አዳም ከእግዚአብሔር ሲሸሸግ And when Adam was hiding from ራሱን በቅጠል ሸፍኖ ነበር። he hid himself with leaves. እግዚአብሔር አየና God saw him and ሰው he said, Adam, ከቴምፖራሪ ከቨሬጅ መውጣት እንዳለበት አየ። he knew that man cannot rely on temporary coverage. እንዲህ ያደረገ እግዚአብሔር God did this. አዳምን በቁርበት ሸፈነው ይላል። It said he covered Adam with animal skin. አኒማል ስኪን ከየት መጣ? Where did the animal skin come from? ሳክሪፋይ አንድ አኒማል ስለ አዳም ሳክሪፋይ ተደርጓል። There was a lamb that was sacrificed on behalf of Adam. ኤደን ውስጥ አንድ አኒማል ተገሏል። There was an animal that had to be sacrificed in the Garden ኤደን of ውስጥ Eden. አዳም ከበር ለመደረግ አንድ አኒማል ደሙ ፈሷል። In order for Adam and Eve to be covered, there had to be an animal that had to be sacrificed. God himself የአዳምን ነውር ለመሸፈን sacrificed in order to cover እስከ Adam. መቼ? Until when? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር እስከሚመጣ ድረስ Until Jesus came to earth. አዳምን እግዚአብሔር ከነሽኑ አላስወጣው። He didn't make Adam leave አዳምን ከነውርደቱ አላስወጣው። He
He didn't make him leave in his shame. God covers, amen? Hallelujah. Hallelujah. Don't just wear your cover. To his presence, hallelujah. You need your Father, he is your source, hallelujah. You need Jesus, hallelujah. When God did that in the Garden of Eden, God started preparing a way for the bloodline of Jesus Christ. God himself would in flesh, just like you and me, he came and he died. He was buried. He resurrected from the dead. Today he is life for you and I. Some of you, you've been covered by small things. God has shown you mercy, and you've covered by temporary things. Because you cannot just take this to eternal life. I will tell you, life is eternal. ሕይወት የዘላለማዊ ነገር ነው። ሕይወት ዘላለማዊ ነው እስኪበሉ። Say life is eternal. በሰባ ዓመት የሚዘጋ ጉዳይ አይደለም። It's not something that just ends after 70 ሰው years. በምድር ላይ 70 ቢበዛ 80 ተባለ። Maybe man might live on earth 70 to 80 years. ኢተርናል ነው። But the thing is eternal. ዘላለማዊ ነው። It's forever. It happens. Whether you're with God, I don't know, or somewhere else. You choose. Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እኔ ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል የምናገረው So this with the opportunity that God has given me for all to be saved, ኢየሱስ ክርስቶስ መሞቱን ልናገር ነው። I want to say that Jesus has ሰው died. የሆነ በሙሉ ማለት ነው። All persons who is a man, ከምንም ቋንቋ no matter the language, ከምንም ዘር no matter the ethnicity, no matter the place, ከምንም ጢሻ ውስጥ no matter the ከምንም አደባባይ location, no matter where, ከነገስታት ቤት whether you come from a king's palace, to come to Jesus, ስለ ኢየሱስ ሲሆን died for everybody of you. ለሁላችሁም ሞቷል። ዛሬ ቃል ወደ እናንተ ደርሷል። And I have delivered this word for you. ቃል ወደ እናንተ ደርሷል። And I have delivered this I word for don't you. know God when he's going to give it to you opportunity to hear this word anymore. መቼ እግዚአብሔር ይህንን እድል I እንደሚሰጣችሁ don't አላውቅም። know when you meet a mercy. መቼ እግዚአብሔርን ምሕረት እንደዚህ እንደምታገኙ አላውቅም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ድሮ እንዲመስለኝ ነበር እኔ I used to think this when a long time ago I used to think like this. When I get old, whenever I can't do anything else, I'm going to go serve God. I don't even know which God. When somebody gets old, I used to think a person when they are strong, you should think about God the Creator. When you get, sometimes you lose your memory even. ራሳችሁ መስጠት አለባችሁ። የተሻለውን ነገር ለኢየሱስ መስጠት አለባችሁ። Hallelujah. You don't have to be like in a dead bed to give yourself. This is your opportunity. ለኪንግደም ሰርታችሁ ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ሪዋርድ የምትቀበሉበት። የሞት አልጋችሁ ላይ መሆን የለባችሁ በእግዚአብሔር ለማገልገል። አሁን ግን ብዙ እወቁ ይሄንን ብዙ ሰዎች ሆስፒታል ናቸው ግን እግዚአብሔርን ማገልገል አይችሉም። መጥተው እግዚአብሔርን ማምለክ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ እኛን ነፃ ያወጣል። እኔም ነፃ ካለማወቅ ነፃ አውጣኝ። Deliver me from my Father God, from ignorance. Deliver me from ignorance. May this ignorance he passed by me. የእናንተ purpose እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስን ማምለክ ነው። ኢየሱስን ማምለክ ነው። ኢየሱስን ማምለክ ነው። የመጀመሪያው ስራችሁ እሱ ነው። That is your first job and priority. Hallelujah. Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱስ አንብብላችሁ። Let me read the verse for you. Don't tell me that I don't quote verses. I will quote it for you. Hallelujah. Hallelujah. በጌታ ፍቅር ነው በጣም ነው የምወዳችሁ። I love you all because እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ። Because God loves you too. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘፍጥረት in Genesis 1 ላይ chapter 1 ከቁጥር 26 አነብላችሁ። verse 26 እግዚአብሔርም አለ ማን አለ? እግዚአብሔርም አለ። እግዚአብሔር ምን አለ? And God spoke. እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን
እንፍጠር ምን አለ እግዚአብሔር የፈጠረን በሱ መልክ በሱ ምሳሌ And God said, let us make mankind in our image, in our likeness. But some of us, we look like what we do. That's true. Right? Isn't that true? Haven't you seen? Haven't you seen people who kill their brothers? They are a result of what they're thinking. They are a result of their thought process. They are a result of hatred. You can't even go near them. Because the mind is so corrupted. But አስተሳሰባቸው ተበላሽቷል። But then the word of God says you have a mind of Christ. How does God think? And God does not call us to think outside of this. And so this is how it goes. Let us make, and God said, let us make mankind in our likeness, so they may rule over the fish, the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground. They may rule over them. Hallelujah. Hallelujah. Before the fall, Adam was a ruler. Hallelujah. The Adam after the fall is what brought failure. The reason why we're not able to rule ourselves, the reason why we're not able to rule cities, we can't rule our communities. We are completely out of the presence. Today it will be a day for entering the presence of God. Say, today I will return to God. And God said this in the word of God. He said that he took Adam out of the Garden of Eden. In order for Adam to not go back to the garden, he put a cherubim in front of the garden. In order for Adam to go back into the presence of God, not only do you need animal blood, you need the blood of Jesus. If the animal blood could have saved him, if our sacrifice could have saved us, the Son of God would not have come to die for our sins. Let me tell you one thing today. You are nothing without Jesus. You might be rich, but you have nothing. You might be educated, but you have nothing. You might have a lot of children, but you have nothing. You might have been successful on this earth, but you are nothing. At the end of the day, there is no glory. Without Jesus, there is no deliverance. From the things that make you struggle, from the things that make you confused, the only way that God has given us is Jesus and Jesus. The way out of hell is Jesus. Jesus Christ is Lord. If you could receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will receive eternal life. If you don't receive Jesus Christ, if you'll just have a lunch today and you'll go home. Hallelujah. Hallelujah. There is no one here that doesn't deserve Jesus. There might be someone who doesn't understand. There might be someone who doesn't understand. But there's no one who doesn't deserve it. If you come back and turn to God today, if you turn to God today, God himself will welcome you back. Not only will he welcome you, but he will make you a mouthpiece. Hallelujah. Hallelujah. See, hallelujah. Hallelujah. All the glory to God. And I will say this last thing and I'll be done. Life is a generation. ህይወት የትውልድ ነገር ነው። Life is a generation. ህይወት የትውልድ ነገር ነው። አሜን። እዚህ ቁጭ ያላችሁ ወላጆች በሙሉ, every parent that is sitting here today,
እናንተ ቆፈራችሁት ልጆችን ይቀጥሉት። What you start digging is what your children will continue. Whatever you dig, የምትቆፍሩት ነገር ልጆቻችሁ ይቀጥሉበታል። your kids will continue that. God put in me a generational things. እግዚአብሔር እኔ ውስጥ የትውልድ ነገር አስቀምጧል። እናንተን ለማስደመም አይደለም የምናገረው። I'm not talking to impress you. I'm doing my assignment. እግዚአብሔር የሰጠኝን ሀሳብ እየፈጸምኩ ነው። ገባችሁ አይደለ? አብርሃም የቆፈረውን ይስሐቅ ሄዶ ጉድጓድን ቆፈረ አይደለ? It's just like how Abraham dug and Isaac continued. ይደፈን ጉድጓድ የት እንዳለ ያውቃል። Even though it might be covered, he knows what exactly where እናንተ it is. ያስገባችሁበት መንፈሳዊ ደብት ውስጥ ማለት ነው። The depth of the spiritual depth that you have not entered, ልጆቻችሁ ሊገቡ አትግፏቸው። don't force them to do You it are the themselves. first one. እናንተ ናችሁ የምትቀድሙት። You are the first one. እናንተ ናችሁ የምትቀድሙት። You have to be sacrificed. እናንተ ራሳችሁን Your children will continue. እናንተ ራሳችሁን available ማለት ነው። Hallelujah. ልጆቻችሁ ይቀጥላሉ። አምልኮ መንፈስ ነው። Worship is a spirit. ይተላለፋል። It can be passed down. የእናንተ ቤት እኮ አሁን እናንተ ቤት ከፍሎ ጨርሰው ወደ ጌታ ቢሄድ If someone pays off the house of the Lord, መቶ ቤቱን አይከራከርም። no one else is going to come and take the ህጉ house. ይፈቅድለታል። generational this is for family. Only the law only allows the children to ማናቸውም inherit. የከፈትነው በር ማለት ነው። Any door that you open, Your children will continue. ልጆቻችሁ ይቀጥላሉ በዛ በር። Understand? ይገባቸዋል? There is no time. ጊዜ የለም። There is no time. ጊዜ የለም። Hallelujah. Hallelujah. You know so many kids in the church they are dying in the church. ብዙ ልጆቻችሁ ውስጥ እየሞቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? They will say, these children grow up in the church, but they are doing weird things. እነዚህ ልጆች ቸርች ውስጥ አድገው መጥፎ ነገር እየሰሩ ናቸው። Something in generational there is open door. በትውልዳቸው የሆነ ክፍት በር አለ። You didn't see it, you didn't close it. እናንተ አይታችሁ አልዘጋችሁትም። ስለዚህ አራተኛ ትውልድ ላይ ሲመጣ ማኒፌስት ሲያደርግ ነው የምታውቁት። So when it comes in the fourth generation, it manifests and you see it. Hallelujah. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ። Jesus Christ is አረ Lord. ያዙልን ልጁን ትላላችሁ። You say, oh, take care, hold on to አረ that kid. ያዙልን ትላላችሁ። You say, I control the kid. You get up and close the door. እናንተ ተነስታችሁ በሩን ዘግታችሁ። Say hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Say hallelujah Jesus. Hallelujah. Say awake me Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ አንቃኝ። Awake me Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ I አንቃኝ። don't want to pass wrong thing for my generation. ለልጆቼ ያልሆነ ነገር I ማሳለፍ don't want to pass curse for my children. ለልጆቼ እርግማን ማሳለፍ አልፈልግም። ጭንቀት ማሳለፍ አልፈልግም። I don't want to leave. I don't want to leave poverty. ቁስቁልና ማሳለፍ I don't want to አልፈልግም። leave things from. ሟት ማሳለፍ I don't አልፈልግም። want to leave curses. በቀን ማየት የተከፈተ በር Anything that has been opened, ጠላት እየገባ የሚበዛበትበት anything that the enemy is using, God gives you opportunity to close right now. እግዚአብሔር ለመዝጋት እድል ሰጥቷቸዋል። Stop sleeping. መተኛትን አቁሙ። Open up your eyes. አይኖቻችሁን ክፈቱ። Say something. ተናገሩ። Jesus, ኢየሱስ what's going on in my life? ምንድን ነው በሕይወቴ ላይ እየሆነ ያለው? Open my eyes. አይኔን ክፈትልኝ። Open my ear. ጆሮቼን I ክፈትልኝ። can save my children. ልጆቼን ማዳን እንድችል። መንፈስ ቅዱስ ነፃ አይወጣም። You bring your children and give us in the church. As a pastor, I know it. እኔ አውቃለሁ፣ ፓስተር ነኝ። ልጆቻችሁን ታመጣላችሁ። Pray. ጸልዩልኝ፣ ጸልዩልኝ፣ Pray for my children. ጸልዩላቸው ትላላችሁ። You pray, you go. ግን ቤት ላይ ትጸልያላችሁ። You pray, they pray. ከጸለያችሁ እነሱም ይጸልያሉ። Because they don't know anything else. ታዲያ ምን ከዛ ሌላ ምንም አያውቁም። They receive from you. ከእናንተ ነው You የሚቀበሉት። are the head. እናንተ ራስ ናችሁ። So it's coming easy. ስለዚህ በቀላሉ ይመጣል። Hallelujah. ሃሌሉያ። When you follow Jesus. ስለዚህ ኢየሱስን ስትከተሉ I know we need so many things. ብዙ ነገር ያስፈልገናል። Let's see our generation. ግን ትውልዳችንን እንመልከት። Amen. አሜን። Hallelujah. Hallelujah. Yes, God will ask you, እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። what did you do for your own children? ምንድን ነው ለራሳችሁ ልጆች ያደረጋችሁ? I give it to you. ሰጥቻቸዋለሁ። ስጦታ እኮ ናቸው። You're not the one. They're not yours, they're from God God. will ask you. እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። You are confusing your children. እናንተ God ልጆቻችሁ will ask you. ኮንፊውዝ If you don't ካደረጋችሁ know how to lead your children, ልጆቻችሁ God መራት will ካልቻላችሁ ask you the day. እግዚአብሔር መጥቶ ይጠይቃቸዋል። Holy Spirit deliver us. መንፈስ ቅዱስ ነፃ ስለዚህ ያወጣል። በእግዚአብሔር ኢሜጅ የተሰራ ሰው So a man who's made in the image of God, አሁን ከውድቀት በኋላ የተነሳ ሰው a person who's risen up from, ክርስቶስ ኢየሱስ በሱ ውስጥ እንደሚኖር ሰው so as a person who Jesus Christ lives within us, we will live like that. እሱም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷል። And for that, the Holy Spirit has been given to us. How do I live ብላችሁ እንዳትጠይቁኝ። እንዴት ነው ማድረግ ብላችሁ አትጠይቁ። መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷችኋል። You have the Holy Spirit. You know he's here.
እዚህ እንዳለ ታውቃላችሁ? Do you know your comforter is here? Do you know የእግዚአብሔር ልብ የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ በዚህ እንዳለ? Do you know that the Spirit of God is in this place? እሱ ይመራቸዋል። እሱ ነፃ ያወጣቸዋል። እሱ ምቾት ይሰጣቸዋል። እውነትን ያስረዳቸዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስኪ ኢየሱስ ያድናል በሉ። Say Jesus is Lord. ያን ሰው ውስጥ እንደተነካካለ I know someone's heart has been touched by this message. I really love parties. Because when I call you to church, you don't come. I love preaching in funerals. Because people go to parties, but they don't go to church. This is where I want to be. If there is anybody here that has not received Jesus Christ as their Savior, I will pray for you. If you want to repent, I'll pray for you. If you want to turn this is your time. Come. I will pray for you. Say you will If there's anyone here, even if you're not Ethiopian, God has sent this word to you. Don't think you came by accident. God planned this to meet you here today. If there's anyone that wants to receive Jesus Christ as their Lord and Savior, I will pray for you. If there's anyone who wants to repent, my spiritual life has been it's been 10 years since I've stopped. God is able to restore. ስለዚህ ለእናንተ ጸልያለሁ ፕሊስ ሮጥ እያላችሁ ወደዚህ ነው please come up. don't miss this opportunity ይሄንን እድል እንዳያመልጥ የዘላለም ሕይወት no shame የዘላለም ሕይወት no shame there's no shame when it comes to eternal life. Hallelujah አሁን ግን እዚህ ጋር በታመመ ሰው ያለባችሁ ለካ እንደኛ ትመጣላችሁ if I know if there's a sick person you will come እጸልያለሁ and I will pray. ተፈቀደችልኝ እጸልይ ይብቃ And I will pray for anybody who's struggling with mental illness. Mental illness. Hallelujah. Hallelujah. And I know God that I serve is a healer. He won't give you eternal life and be strengthened. He will give you healing. Before I used to serve God, now I need help. እኛም አሜሪካ ሆነን እያገለገልን ያለነው ግን እንጸልይላችሁ We're also here in America serving. ልጆች በስተው ብትለኝ ልጆች እያሳደጉን እያገለገልን I'm also serving God. ግሬሱ በቂ ነው ጸጋው በቂ ነው There is enough grace from God. ስለ ጸጋው ስላልገባ ነው ስለዚህ ልጸልይላችሁ ወዳለሁ ፕሊዝ ካም ራን ሂር በዚህ ቸርች ውስጥ የምታገለግሉ ሰዎች ልጸልይላችሁ ሪቫይቫል በእናንተ ውስጥ ህይወት ውስጥ ይነሳ ሽሞች ይነሱ ሙታኖች እውሮች ይሁ ደንቆሮች ወንጌል አለ ልክ ይሰበክ When anybody want to receive Jesus Christ, ወደ ኢሜጃችሁ ወደ ተፈጠራችሁበት ዓላማ መመለስ ከፈለጋችሁ today is your day. ዛሬ እናንተ ቀን ነው። repentance የምትፈልጉ repentance ንስሐ መግባት የምትፈልጉ ሁላችሁም ጌታ ይባረክ። የተቀደሰ ፋሚሊ ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አርጌ ልጸልይላችሁ። እንደዚህ አይነት ኢሹ ያለበት ሰው እግዚአብሔር ስለፈቀደችልኝ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ልጆች አሏችሁ ወይ ደግሞ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ልጆች ካላችሁ አንዴ ልጸልይላችሁ። Is there anyone that's struggling with mental illness? You know you close your bedroom and then you know your son is in depression. Is there anyone struggling with depression? Let me pray for you. Let me pray for you. Hallelujah. ያላችሁ ጌታ ይመስገን። ያላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የሚናገረው ስለማቅ ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጸሎት ፈልጊያለሽ? ጌታ ይባረክ። እኛ አንፈውስም፣ የሚፈውሰው የናዝሬቱ ኢየሱስ። It's not us who heal, it's the Spirit of God who heals. ጌታ ይባረክ። እንጸልይለታለን ቅዱሳን ተስማምተን አሜን። Thank you for ጌታ መንፈስ ቅዱስ Holy Spirit. ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the እኔ name of ጸልያለሁ የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ይዋሃድ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይጥቀማቸው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ፍሩት ያፍሩ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቃል የተነሳ አባ በኢሜጅ ነው የተፈጠሩት፣ በመልክ ነው የተፈጠሩት። ይሄ ነገር ለነሱና
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁንም እግዚአብሔር እናመልካለን፣ እንቆርሳለን፣ ቡና እንጠጣለን፣ ሻይ እንጠጣለን። ደስ ብሎን እግዚአብሔርን እያመለክን አብረን እናሳልፋለን። አሁን ከያቢ ጋር እግዚአብሔርን እናመልካለን። ሃሌሉያ። የከፍታ
ለጠላቶቻችን ተርሷት ንክሻ ያላደረገን ኢየሱስ ከኛ ጋር ያለ ጥሎንም ማይሄድ ከኛ ጋር ዘላለም የሚኖር የሚሸከመን የሚረዳን እሱ አባት አለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሁን ተነስተን ቁመን ደስ እያለን እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው ታስታውሳላችሁ። ኮቪድ ጊዜ ማንም ከቤት አይወጣም ነበር። ሁላችንም ደግሞ አልፈን ዛሬ ናል አይ ቲንክ 5 ዓመት ተጨመረልን ኖር እግዚአብሔር ስለረዳ ጥሩ ስለሆን አይደለም፣ ብዙ መልካም ነገር ስላለን አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለረዳ ምህረቱን ስላበዛልን ሁሌ ስለጠበቀን እና በጌታችን ላይ ደስ እያለን እልል እያለን እግዚአብሔርን እናመልካለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን እግዚአብሔር። ሃሌሉያ
እናመልካለን፣ ገና እናመልካለን። ሃሌሉያ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ
Gabi, take a picture. Also, can you help me just for Waaqayyoon galateeffadha. Baay'een si jaalladha. Ansi congratulations. Baay'een si jaalladha. Mucaa keenya bareedduu, mucaa keenya xinnoo, mucaa keenya beektuudha ati. Bakka Waaqayyo immoo si gargaaree nagaadhaan haayiskuulii si fichisiisee akkasittiin si ga'e. Waaqayyo immoo si wajjin haa ta'u. Yuunivarsiitii deemtutti bakka deemtu hundumaatti Waaqayyo warra gara kee ilaalan akkas jaallatan ulfina akkasii kennan. Atis immoo jabaadhuuti haadha kee fi abbaa kee maatii kee gammachiisi. Eebbifami. Waaqayyo si haa eebbisu. Okay, will you stand now? Oh yeah, Tola. Congratulations, Auntie. I'm happy to be your brother. And I like you, snacks with you, and watching movies and playing games. Thank you. Yeah, Tola. Okay, I just want to start off by saying thank you for everybody for coming. We really appreciate you showing like love for my sister and everything, and I want to say thank you to you too. Thank you for like always like being there for me and Obi
like basically like another parent for us. And like thank you for bringing me closer to God and being a good example, leading me to Jesus Christ. And like it's just like a blessing to be your sister. And you're always there for us. We have a good example. You're very like good at academics and in church and everything. And this is just a big milestone for you. So I'm blessed to like watch you achieve it. And thank you. And make sure you always put God first when you go out in this new journey. Put Jesus Christ and be faithful and show the love of God to other people. Thank you. አሁን ደግሞ የቶላ ተራ ነው። እሱ እንዲያወራ ፈልጋለሁ። I'm not ready for this shit now. Because nobody told me in advance. So. Alright, sarara kan jalqabu beeku warumatti qabee dubbadha. Ansi akkuma duriin si jaalladha wanti jijjiirame hin jiru. Adeeroon bareeduudha, mucaa gaariidha. Akkasumaan itti fufi. Kana caalaa garuu namoota akka ani galateeffachuu barbaada. Namoota fagoof dhiyoo dhuftan jirtu. Ohio, Missouri, Philly, iddoo adda addaa hiriyoonni firoonni dhuftanii akkasumas immoo naannoo kana lookaal kan jirtanii jechuudha. Sagantaa kana irratti karaa adda addaa kan bukkee dhaabattanii hedduu galatooma. Hedduu galatooma. Kanarraa kan hafe sagantaa bareedaa ture waan dhuftaniif baay'ee galatooma. Ammas itti fufaatii bashannana. Ansiif si jaalladha. Congrats. You got this. በጣም ከባድ ነው ስለ አሲፍ ማውራት ለኔ ወስትሪ ልጅናት ሲሆን አይታችሁ ታውቃላችሁ። እናት ስለ አሲፍ አውርቼ መጨረስ አልችልም። አንሲፍ ለኔ ትንሹም የጎዳትም ልጅ አይደለችም፣ ለኔ እናቴ ናት። እውነቱን ለመናገር ሁሌ ስጠራት አያቴ ብዬ ነው መጠራት። ለምን አስተሳሰቧ፣ አመለካከቷ፣ ሁሉም ነገር ከኔ ድሜም ከኔ ያን ልጅ ሆና ከኔ በላይ ነው የምታስበው። ለኔ ኦሊን ማለት ብዙ ነገር ነው ያደረገችልኝ። ሁሌ ትዝ የሚለኝ ኦሊን ወልጄ 7 ዓመት ነበረች። ለሊት ተነስታ ሆትሚል ሰርታ ወፍል አድርጋ በ7 ዓመቷ ከእንቅልፌ ስነቃ ስለማጠባ ብላ ታመጣልኝ ነበር። እቺ ትንሽዬ ነገር ነው ያልኳችሁ። ኦሊያን ከተወለደው አንስቶ ብትጠይቁኝ አንድ ቀን ለፊርማ ብቻ ነበር በረከቱ ወደ እኔ የሚመጣው። የቷ 10 ዓመቱ ሁሌ አሁን እኔ ወደ ኮሌጅ ስትሄድ ምን እንደማደርግ አላውቅም። በቀደም እንዲያለች ዩዶን አፓረንት ቪው ምንድነው የምታደርጊው? እና ለኔ እናቴ ናት፣ ለኔ ልጅ አይደለችም። እሷ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉን አስተካክሎ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ስለሷ ስለሰጠኝ፣ ስለ ሁሉም ልጆቼ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ምለው ነገር አለ ላንሲ፣ ግን እዚህ ጋር ላቆም ኢሞሽናል መሆን አልፈልግም። ሁላችሁም በእውነት እንዴት አድርጌ ማመስገን እንዳለብኝ አላውቅም። ስላሳያችሁን ፍቅር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ሁላችሁንም ቤተሰቦቻችን ናችሁ። በሁሉም ነገር ከኛ ጋር ነበራችሁ። ከእግዚአብሔር በታች ሁላችሁም በሚያስፈልጓቸው ነገር ከልጆቼ ጋር ስለነበራችሁ ሁላችሁም ቤተሰብ፣ ጓደኞች፣ ጎረቤቶች ሁሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። Thank you for coming, my neighbors, all of you guys, all of Ansif's friends. I'm really appreciate the love you guys give us is really precious. Really, I don't know what I have to say. Thank you so much. God bless you. Ansif,
Well, I want to start off by saying thank you for coming. Like my dad said, people came from very far to get here to see us and to celebrate this occasion, so thank you. And thank you for those who helped set up because I did not help at all. So thank you. And thank you for people who made the food. There's some good food in there, so thank you so much. Thank you, Denny, for the food that the kids could eat. And thank you for my friends for coming all this way and listening to us speak in a language you don't understand. Same with my neighbors. And just thank you for being here to celebrate this occasion, and of course, help us, be with us to worship God and thank God for this whole thing, because without Him, this wouldn't have happened, and we wouldn't be here today. So, yeah, thank you. ማውራት እንደሚከብዳ መዘመር ብቻ ነው የምችለው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። እንዘምራለን አሁን ደግመን። በጣም ስለ ሁሉም ስለ ፍቅራችሁ እውነት እላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውነት አይገባል ግን ስለሰጣችሁ ፍቅር እናመሰግናለን። አንሲ I love you so much. I know. እና እግዚአብሔርን እናመልካለን እናሻይባሉ እንሄዳለን ያላችሁ ደግሞ በጣም እንወዳችኋለን። ችግር የለውም ብትሄዱ ፎቶ ተነሱ። አሁን በነፃነት ልትሰግዱት ማድረግ ትችላላችሁ። አንሲና ተቃፋያት አሁን አያት እንዴት ልጅ ታቅባለች። እናመሰግናለን። እናም ልክረንኪ ወራሪው ማዚና ረካ ይቅርታ ሳላመሰግን በጣም አመስገን ያለብን ከትንሽነታቸው አንስተው ልጆቼን ያሳደጉልን ፓስተርና ትራስ ከልጆቻቸው ጋር እንዴት ብዬ ለመነግራቸው አላውቅም። ይቅርታ ሞትና ስለውት ማዋውን አልገባኝም ነበረ። ፓስተራችን ፓስተር ተገኒ በሁሉም ነገር እንዴት ብዬ እንደምነግራቸው አላውቅም። በሁሉም ነገር ከኛ ጋር ማታ ቀን ጠዋት ሳይሉ የረዱን አባትና እናቶቻችን ናቸው። እባካችሁ በእኔ ፋንታ አጨብጭቡና እናመሰግናለን። በእግዚአብሔር ባርክ እንወዳለን አባታችን